Dia left only anaran liakis. Ah, yun même tout là. Termino. Quando não mais? Ma, quanto eles Miisa. Ano kuma esse? Ah. Quando eu vou voltaria com maíz, tinha maíz. É para a marchadeira? É para decidar. Il y a combien de bus ici, Marie? Non, mais je vais dire, oui. Salam à tous. Combien de lignes? Ouais, combien de lignes? Mais dim, hein? Ouais, plus? Ah ouais? Salama tikajiaby. Vaovao. Tosy de masoandro antany vory das capturé. Eza wazani tosy de masoandro zany eky izy afady. Diko fantatra le izy. Salama tikajiaby. Bon, magnano annoncely za io tsy hoe tegna manam-bola, tsy mpagnarivo, tsy milliardaire, ary tegna mbala mikofokofoko mitady à gauche à droite, atsimo avaratra ndefa agnatinana mitady vola. Ary tsisy managna ny ampy amin'ny fiainana fa sambatra izay mifagnampy. Donc fa elaela nitadiavagna vola ty tadiavagna fo jusqu'antegna hantitry, jusqu'antegna matoe, jusqu'antegna miala ambony dunia ty. Ya, jusqu'antegna miala amin'ny dunia ke nanapa-kevitra zegny zay mivady hoe nanokagna budget zegny zahay agnampy zaza zato aloha nitakitra anay. Zato agnampy zaza zato. Zaza Kamboty, Zaza sahirana, Zaza sahirana, Zaza Kamboty. Amin'ny tany lavitra aloha zegny, mbola mety mbola tsy tatra fa magnodidigny Tananarivo aloha zegny anomboagna azy fa le toeragna, le quartier aiza na hoe efa agnatiny na hoe amin'ny orphelinat Verosa aiza ny tiako ahaizagna renseignement hely satria tsy tiako zegny magnano raha hoe n'importe comment fa tiako milamigny tsara le fagnanaovagna izy zegny angatahagna hevitry amintsika jiaby eto iarahagna mandiniky. Donc misy budget fanampiagna pour 100 personnes. Zato, ankizy zato, ankizy sahirana zato. Voilà. Zaza Kamboty, Zaza sahirana na sembagna izy na karakory fa Zaza sahirana zegny. Donc on va commencer par zato, Zaza zato. Mandrango. Alefa aminao hoe io parmi MP azafady Maria ary malala
Mandrangombato Tananarivo io ety Anosy. Alefa aminany information azafady dia miantso anareo za. Dia mitandregna anareo za hoe ino aby ny zavatra manky, ino aby ny zavatra tsy ampy amile zaza, ino aby ny zavatra tokony azo ifagnampihagna. Ino aby ny zavatra tokony azo ifagnampihagna dia amin'ny alalan'igny amizay zegny afahanay mahay hoe mahafantatra hoe zao sy zao ny zavatra azonay hoentina avy aty aminay. Amin'ny budget zay efa ny préparenay amile raha. Oui, mbola hoavy amin'ny faritra atsimo zegny mety mbola hoavy agny fa mila za tegna hoe za mihitsy mandeha sur terrain. Za mihitsy mandeha sur terrain mandeha mizara an'le izy fa pour l'instant zegny mbola tsy endriky mbola tsy afaka mandeha atsimo agny aloha fa le akaikaiky aloha le Antananarivo amintsika aty EPP Asako EPP Asako ambanivolo maro zaza tsy miandry satria ray aman-dreny tsisy vola. Fourniture scolaire ray aman-dreny. Aiza le toerana zegny amintsika aiza azafady Indramora Samueline Priska azafady. Amin'ny toerana aiza le raha. Préciser tsara hoe amin'ny toerana aiza sy aiza aby. Est-ce que hoe akory aviany tonga avagnahy ino aby le raha manky, izy aby le zaza karaha zegny. Comme vous. Anakarana Patrickrajoelina. Patrickrajoelina tena be zaza sahirana. Ok, raha ohatra ro pardon. Zay manana information zay manana information tegna matotro ary tegna hoe azo tsapain-tagnana mandefasa MP aminaka na WhatsApp. Amin'ny WhatsApp izy tegna malaky hitako satria raha amin'ny MP izy matetiky tsy hitako message nareo satria maro be olo manandefa MP aminaka. Amin'ny WhatsApp 034 33 744 15 034 33 744 15. Amin'ny WhatsApp raha ohatra hoe i-contact za zay olo managna C'est pas mieux que les... zay olo managna information azo tsapain-tagnana afaka manandefa message aminaka amin'ny WhatsApp 034 33 744 15. Association Compassion Madagascar amin'ny hôpital be felan-tagnana miandraikitra ny ankizy maro be mitady marainy et parents sao de Miisa azy nareo. Zay zao m'intéressé anazy zay. Balefasa aminao hoe amin'ny WhatsApp azafady. Le association Compassion Madagascar hôpital be felan-tagnana io miandraikitra ankizy maro be io. Ya, io mbalefasa aminao le information exacte an'io azafady. So de mba misy azo ifagnampihagna ihany satria ifagnampihagna ny fiainansika zanak'olombelo. Fort Dauphin no tegna maro. Fort Dauphin, oui, mbola ho tonga hatrany Fort Dauphin ny fagnampihagna fa on commence d'abord amin'ny toerana zay ohatra hoe magnakeikikaiky azo ny tongotra maloha pour commencer. Fangatagna amin'ny Zagnahary azo fahasoavagna koa ny tegna magnampy isanandro dia mitohy mizara ary magnampy ny zaza magneran'ny Madagascar. Zegny ny fagniriagna. Zegny ny fagniriagna. Centre fanavoazan-tsoa Mahajanga.
afaka mandefa message amin'ny WhatsApp diable legny misy information azafady am WhatsApp 034 744 15 marihiko eto tsy faran'olo zay manambola za hoe za tsy olo milliardaire za tsy olo millionnaire fa za ndraiky olo tady vola ary mba amezanzagnary fahasoavagna antegna mba mahazo antegna mba misy ny moanigny antegna fa tsy faran'izay managna tsy faran'izay tegna hoe manambola fa mitady ndraiky mikofokofoko mitady ary ndraikindraiky mahita ndraikindraiky tsy mahita fa ny hitantegna hely igny antegna koa fa nazo fahasoavagna amy Zagnahary mahaiza antegna zegny matsapa hoe misy namagna sahiragna koa zegny anoany tokony mba ampiagna za moa tia Zaza de commencer par amy Zaza le raha tos efa za baka tiako mahazo marigna ane zegny efa za zegny tiako mahazo adresse matotro efa misy olo mifehy le raha hoe reto Zaza reto zao ka andreo efa misy raha karaha zay zegny tiako ataony Zaza, Kamboty, Ombotao. Ok, je prends ça en compte. Zaza, Kamboty, Ombotao. E tosy volondragnano. Oui, tosy ndraiky manko tsy maintsy jerena aux alentours ny tosy satria quartier-nay tosy. Karobato koa. Ouais, allô, je peux faire vite ça. Zaza sairigna maro. Pas vite, pas bon là. Manomboka musicien manomboka amy Zaza malô za sambola amy décision nazy zao ty ionombonagna manomboka musicien sambola amy décision nazy manomboka amy Zaza ary misy dikany matô za manomboka amy Zaza manomboka amy musicien anao alofa musicien boka mba miasa fa Zaza tsy sampiahy Zaza sahiragna satria na tsapako nandalovako fasahiragnana de zegny aveny za commence amy Zaza satria nandalovako tsy fasahiragnana ny fahazazagna zegny nandalovako ary niaignako zegny le raha Là, ça va mieux. Avant, c'était pire. Voilà, zegny le raha donc anareo zay mahita direct ty afaka mandefa information aminaka amy WhatsApp azafady amy WhatsApp fa tsy amin'ny MP WhatsApp 034 33 744 15 de avy zahay magnatanteraka ny fagnampiagna zay nomaninay zegny ny raha nomaninay mivady ato zay le antegna mafagnirena antegna ny agnampy olo jiaby agnavotro olo jiaby sahiragna agnavotro olo jiaby zay le antena koa nanagna antegna nanagna fa legny vita antegna tsendriky atao antegna legny vita antegna atao antegna legny takatra antsaigna tsendriky atao antegna angataka amy Zagnahary mantegna azo fahasoavagna be amy Zagnahary eo koa mahay mitombo ny fagnampiana voilà zegny le raha riavako aby misaotra antsika jiaby nagnaraka an'ity direct tya ho anareo zegny tsy tafidriky agnatin'ny direct tya zarazarenareo amin'olo zay tokony anagna information exacte mikasika an'izay zavatra zay misy vehivavy atao opération ny sambava tsy afaka hivoaka ny hôpitaly satria tsisy vola sao de mba afaka ampianareo zafady
alefa aminaka information exacte nizay. Nenaka tiako le za mijoro sur terrain mihitsy za tompony direct mizaha le maso. Fa nenaka le tegna tanareo tegna tsoroketo ny marigny le mandefa sary regny hoe ty sary olo-bolon-tongotro ty hoe zegny hoe igny olo amizo ty kafainareo maro misy loka tena